le clear tu te chi bei vek ule voina chuanin ni danga kan ti ngai lo kan ti dona phone Redmi Note8 Pro hei hi Redmi Note8 Pro ni ya hei hi mi channel le namdang channel te chuanin kan hu photo training ka ringa athar an honga an unbox trina ti chuanin a chunga thilom te azir chen na tem nei thina voina chung ke ni chuanin unbox lovin hei hi ka phone man lai Redmi Note8 Pro ni ya he phone hi unbox lovin ke ni chung voina chung kan box thung do na bo ma hen kan khung le do na chuan chumi ma chuanin he phone chanchin tlang pui le ati thei te kha kan thlir ho ma sanga hei hi Redmi Note8 Pro ani ya ti chuanin Redmi Note8 Pro hei rong hi apodal kan tiang kha dia ma sela asap tong chuanin alo ni mi lowa hello white alo ni de ya rong hi hello white ani hei hi phone rong ani wa han hello ti hin mangani mai thia hei tani ji ka hello white 6GB RAM antia omji chu ram paruka tuna hinin Redmi Note8 Pro hi an thon chuak to tina ni ya 6GB RAM ani ta chuan 128GB ani boka ama hi a omji chu hei Vodafone te Jio te kan mang thina internet pack zani som ko pokoman kan thun hen ni khata 2GB te luta Vodafone a chon 4GB te tun hai chuna luta khating kha ani ma sira he phone hi chu 128GB ani dei ani chu wangin khatiang ang chi ho na khai khin kha chuanin a thafa le mema ti chuanin chu ba ka chuanin 64MP ultra high resolution camera tia MP somruk palila yin fiatakin thano la toni Redmi Note8 Pro mang hian omji chu member of parliament kan ti mi somruk palila yin fiatakin thalak nan lo mang to a ne Mizoram a hian MP pahni kan neya Rajya Sabha le Lok Sabha mi pakhat de ve chu tianga Mizoram poina MP pahni lek kan nei lain Redmi Note8 Pro hi MP somruk palila yin thalak nan mang to ti na anita 64MP ultra high resolution camera antia chuan high performance Helio G90T antia chuan liquid cooling system ani bokta omje chu he phone hi tui mangin liquid cooling system ani chuan tui vot manga ti dai ani achunga hian tui a om ti nan ta tui da vona oma chu chuan he phone hi alo vong dai thin ti na ni fritz ang chi hi oma achunga oman me thema sila hei kala mang rei over lowa ka semi lowa tui po kala thun chi lowa liquid cooling system ani chon coolant tam mo chu thun ve ngai om takani lo pon tui vel chu khola nge tui thun na po kala hret chi lowa hei chu headphone vo na ni ta earphone vo na ni helai chunga kwa hi a tui thun na lai chu ni mai thei ani don hi ta tang hin syringe mangin tui kha kalu mai tur ani ta chu liquid cooling system kha ni ta chuan chu ba ka chunin 20MP ai selfie camera andron tia MP som ni lain ni sina kan soyang khan member of parliament mi som ni lain in selfie nanan mang to tina ani mail khop mai ai selfie camera andron ti khera acha company hian chuang ve thoka ti sheta rot ne Redmi Note8 Pro hi ai ta po hin kan hun ka ringa 64MP ai quad camera an ti khera ni a screen akhan aron lang chiang tho a ngai tela ai quad camera antia a selfie na lampo hi ai selfie camera ai face unlock ten ti ni hi enge ani chi chu ko shel lawa ai anti vaka a thale ti na niang chuanin battery hi sangli zangama ania hi charger ania chuan a charger hi type C charger ania type C charger chu kan hriat thei dan tur chuanin engti zong po man thei chunga tanga mo hnuai atanga mo sir zong te pon ni sela lut thei vek ang chi kania lut thadu mema visual kha om ve lo ani type C a chuanin Corning Gorilla Glass 5 malam panga hian Gorilla Glass an manga omji chu Gorilla chu kan chianga zong lian tina ni mai ta zong lian Gorilla kan tiang hi Africa vel atangin an kapta ti khan chung ho ha te an ru te hian la chun an chuang tu ta tang chun dar thalang an siama heting Gorilla dar thalang hi a thabi ke mema chu tiang chu Note8 Pro Redmi a hin an ron manga
chuanin splash proof an tia tuiper check kan tiang chi splash thil ron per check kha proof poka he phone hian om zia chu fur lai na tangkai don tinani kong sira kan kalai ten min driver mol deuh hlek ten ti maila tong moi lo ni lo sela film khur lo deuh ten tui hok te min ron chil per ta sela khang kha approve ti na nia chuan Type C connector game turbo 2.0 ani bokta gamer te ta na try me mani he phone hi a bikin gaming lampanga tuite tan chon nakina game ko ron khel china nga he phone atang hianin eti chon gamer te ta na thaji po kan the thein ka ringa tin he phone hi thatna chu iphone nei te tan iphone ai na thani a chan chu iphone nei te hian khongai thla ke me ma phone man to deuh ni si hianin thla hanin la khianin henga te chon tian kan tia thla kanin lak mai ta ni mani chon iphone nei te chon van du em mo khating kha thei ve lo tian dar thalanga a phone lang tel khera thla in la ki nga ya lan moi kha har em ma iphone nei te hin van du em ma tian ke in phone dang mang te na tia thla kanin lak mai lai hianin iphone nei te chuan in khateng khana thei ve lo wa dar thalang te au manga ya thla in lak tur hian dar thalang ma tia phone walanga e thla in lak kher te kha iphone a chuna nga ya chu tiang chuanin chu tiang chu Redmi Note8 Pro hi chuanin angai ve lo wa ti chuanin chu baka chuanin he phone a hianin Amazon Alexa kha ombokta Alexa I thila shekhop maya Alexa han thlir te ro mai jam ka ra khian viral du sangi sakha han play te han tila ron play mai ta khating ang chi kha ania Alexa oma ti chuanin he hi bo mania ta hian he ti chu atira cover da na ni thil chi sang sang chu ngai ka da ka phong khera lowanga ti chuan tuna chu kan lo boxing don to nga boxa kan lo khung don to anga ama sabera chuanin a charger hi kan da lu tanga charger hi soitong khan type C charger ania type C charger chu akhu pathala man thei tiang kha anita khoi po khani na man thei vekta ti chuan charger kan khung lut ta chuan hi a charger more a khani ta o charger ka khung lu poron chuk le tual mai ti khan nia a charger hi lanung ani mai the ron chuk le e khung pe hindu vak to lawa charger ho sim sim hianin amak ve khop maya ti chuanin ti hian kan khung le ta ti khan khung do pop pila hetiang program hi nam danga po ni sela ti enom hi kala sangai lawa unbox te hi chu kan mu photo ti khanin chumi ma in gamer te ta na tha kan ti to kha PUBG khelte le ML chu om to ta khacheng game lampanga tuite tan chun he phone hi du thu saman ya ti chun games kan khel lok don ani gamer te ta na tha je kan thret theina tan le kan soitong khanin Redmi Note8 Pro hi gamer te tan chun du thu saman hi kan ti to kha games kan khel chin don ni o kha hinunga ka o eta noya phero theya o la lawe anoi ron chuk phero oron let choro ka muwe anoya o phero izona khan o pe khadum phelero o ken chuklum ta ke male ke ma tikhanin game khela ka chu tang mi lawa tikhan za thum som pariat ngot kan score theini tuna pokhan ka wang khanin Redmi Note8 Pro gamer ta tan chun du thu samani ti tuna tang pokhan hriat theini tikhan tuna han games kan khelta tatang khan gamer te tan chun he phone hi du thu samani ti kha ni a hriat thein ka ringa snake te pokha zo takin a khel the tang kha mi lawani tikhanin Redmi Note8 Pro chu kan lo boxing ta kan lo box thunga kan lo da ta tikhanin phone le tur ta tan chuanin Redmi Note8 Pro hi phone thade mai nia kan soi tuang khanin ta battery po sangli jangama ania camera hi malampanga hian 20MP ai selfie camera ania hnung lampang hi 64MP ai super camera ania chuan
liquid cooling system tui vot manga ven hi mania super ka chuan arong kha katabi kha chu halo ko itene rong sang dang kha ta 6GB RAM kan ti tom khan ram parupa tu na hian Redmi Note8 Pro hi san chu to ani 6GB RAM ania ma chuan zel chopo garinga takya chuan 10GB RAM 20GB RAM ti khan ram som hia ram som thu man da thon chu garinga chu teng tur pa chun du sakna kan plan boka ti chuan ina ma hian 128GB nei ta change the som ko pakua top up te kan tun hian 2GB per day te ni ta chu ti line Redmi Note8 Pro chu 128GB de ni ti kha kan soi du boka ti chuan in Gorilla Glass zong le na tanga da thalang siam kha mang boka khang kha ani te nuai me ni kha vonia Redmi Note8 Pro boxing hun kan man the chu ni sara ti chuan in channel a hian technology lam phang thil te po kan daram ti chho zelang IT helpline lam pang te po kan daram ti zelang ndo en zel donia